hela dumela mme ke bona lengolo la hao le teng mona ko wena siweng le thokolosi ebo Mutse pele ngwana ka se ka ipolela lebitso kutlwe tabena ya hao ya thokolosi. Okay, ndisitse. O siwe le thokolosi. Batswadi ba rona ba ile ba hlokahala. Ya ba sa le nkgono wa rona. Ha se re se le nkgono wa rona ile itse na kwa sa tsa tlo hlokahala a ba re kopa re mosalle le bana wa hae. Jwale bana ba hae ne re sa tsebe bona bana ba hae ke a ba re ke bule tranka ke na tranka ne sa budi ne le ka mo ne sa ke a ba re ke ka mo fonela ba hae o le hlokomele tranka ena eneng e sa bulwi a re ke bana ba hae ka mo. All right. E o ska bitsa mang kapa mang ka lebitso jwale nkgono o sa hlokahetse. E o sa hlokahetse motang. Ya ba ha sa hlokahetse semili ke ha ka mora lefu la hae ya bane semili e tse sia mono ba ne se ka le ba holwanyane. Ba re ba ka se re kuki se re tla sala re itona mono. Jwale wena o tseba jwang hore ka moo ho nona le thokolosi le bone thokolosi ke phela le yona tlowa ene nta te motang ka mo ne sa kene ke mpheka reng ke nwa mare e kholo ena le diteng la ditedu siponi. Okay. Engwe thokolosi ke noa engwe thokolosi ke motho ditharo ntate motang tsene le dile ka tranke ke dithokolosi tse pedi ka mrene sa kene o ne le ke ntena ke phofo e ka re phofolo mari e bonoha ina le ditone e le manaka hape yona ke yona e kotsi dithokolosi tsena tsona e bile ha re sa di tsoba di sele ra lwana le tsona ha le di betsa ka letswai ha di bale ha le di tshela ka letswai ntate motang ile ga batla ha di tlo batla ntate mo ke ka mabitso ile ga batla ntate o ho phike wa ona ka mo sela ho phike re kena ba go se ba etsang ya ke kenyo ntate ga be go jetsa ge ka nnete ga mo ka ke ntate mo ha go jetsa jalo wa hlanya right lokile ke utlwa khaitsedi bathong lona ntse le dula mo thokolosi mo hona jwale o tsamaile ya lata ha re ya kerekeng ha ka ga kerekeng ile nna ka gata o gata o ipatedisa ha o ile kerekeng le yona ha ntate mo tsa bua mo e a bua le yona ya botsa ke banye ke ba wetsa ko ke ntse e a le kerekeng mosadi le yona kerekeng ntate nteng ya tsamaya e tseba lo bina di fila ha o bina se fila yona ha e sa thola o tla go bona le ntse di ne tsela pele ibile batho ba se ba sa re kerekeng ke le ke a yona ke tse ikisa la sa ba tsa malion le toropong ha ke ya ka re ha ke le taxi ha ke re ke ntsha tšhelete o thola sentse ke lana ke lana di yona hana ke ntsha tšhelete jwale ha le ya nkgono le lo bua le nkgono mabitleng ra tlong ka bana ba hawe le kile la qoqa le nkgono mabitleng ke kile ke gaza ena e kholo enana ke yona ke tshabang haholo goba e nngwe thokolosi ikila ka ya nyamela kanti ka mogana go nyane ntse dila mabitleng ya khutla jwale bothata ba gona hape ke hore ene nngwe e robala le rona gore le ha ka ba phela mohlankana kwa tshwana tsena hona le batho mhlobong ba tsebang go qhala dithokolosi tshware hona tembo mhlobong na le batho ba tsebang go di qhala dithokolosi ke tla ba fa nomoro tsa lona ha ba ka ntitsetsa mona ba ke ba tsebehe hore ba le thuse jwang
wa utlwa ausinyana ke tla fa motho a ka ntetsetsang e ke utlwang gore thola pele o mmamele ere ke mokwale mona a tlo mmamele ke tseo he mo mamedi ka nnete o na ngoletse mona ke mo jonna jo ke mehlo ere ke itlwele hona mona ke hle ke wena mo mamedi mohlomong o teng he sekgala dithokolosi kapa wa tseba ke tso tla ba fa nomoro he batho ba bone 0658917048 ona Lesedi FM ke WhatsApp eno ya tshebeletsone kgolwena ya Lesedi FM ke ntho tse etsalang he motho mo diteng twa rona re di tseba re tsone bone o teng ke gola mong mamedi mong a ngola kwano mona a re ntate Mtaung he e hloka baruti ba be dithapelo tse matla nna ke ka mona ka Tshepiso Sharpeville ke vuga ka mona Sharpeville ba fumanele moruti fela bona nta e mong a ngolla mo mamedi a re ntate thuso ke a o jwetsa ke nnete ke lefufa la boloi e mong a re heta o tšhewa dithola ditaba ka Don Park ba re ntate Mtaung jwale ka nnete bathong bo sebata be butle pele hle ha Tauye ditaba tsena di thata go jwetsa nnete o teng mohlomong a tla ngolla mohlomong teng a tla ngolla kwano mona goba mmekeno o ya tsho hai ausi le se ke la dumela ntho ntse tjena ngwaneso man mohlomong ke kelello ya se le ntho e dulang e dutse kelellong ya hao wena mme wa ka mohlomong ntho ena batla o e lahle o e tlose kelellong ya hao iske ya o khathatsa ske ya o khathatsa na go ngo dintho re di ba kelellong o botlolo o hlole ya o tswela pele ka bophelo ntse ora hona le ntho e o dutse nthokolosi e dutse mona ka fumana molaetsa o tswang ka Reservoir Hills ka mane ka kwakwa ke bona ngwaneso a ra ntate Mtaung ka nna ba ntho ena e dutse fela kelellong jwale o tla batla hore a ntshe ntho eno ka kelellong ya Paul ka kelellong ya Paul tsholo ke a kwala he motho motle taba ena se ke ikwetse ntate thuso dingaka di teng tse itsebang ntho ena banna o batla hore ba mo fe phunyoga o batla ba mo fe phunyoga ba mphethe Mtaung wa dithola ditaba ha ausi ha rapele jwale ke tlo ikwala he motho motle tabena ke tlo ikwala ntsi ke ikwala jwale ke ikwala nyele ntate Mtaung nna ke ka Mpumalanga tabena ke nnete hle Mtaung le skela nka hanyane thotsena di jwalo e Mtaung ke tswile no ke batlile ke tswa le mosebetsing ke baleya e mongare ntate Mtaung nna ke a ibetsa thokolosi ke dula kwakwa mona ke sebetsa ka nalete lele tshesa bana me taba tse khuru jwale WhatsApp ya ka ya jema jwale man ka mo ntho tse di kenang ka teng le tla jemisa WhatsApp ya ka ke a ikwala ntho ena ntate thuso nna ke a di tseba nkile ka bapala le yona bosiu hangkgono khona liqala bongkgono mana yiyo ntho eno man man batho mana man bo banna yona we e mongare ntate Mtaung hona le moruti ke tla ba fa yena lokile ngwaneso ke tla re mme ka o founele o ba fe moruti eno ka a tsama a lo ba rapella ba thuse ka thapelo a ilo ba fa thapelo ke ikwala hona teng mona he motho motle Lesedi FM utlwa Lesedi FM wa ratwa re rata go leboga wena momamedi ha ile mona re le maemong a bone o the coolest radio station Afrika Borwa.